Ngĩchokera na nteto nkuruki ya mirandi 24 kaunti-inĩ ya Meru Nandi ikambĩrĩria kũrĩka nĩ ũntũ endi wega nĩ board owners nĩ bambĩrĩtie kwiza kairi. Minister wa ũrĩmi Janar Gatangugi na abitha munene James Mutia bakĩaria bari Nairobi baugĩte mirandi ĩrĩa yarĩ kũrũngama gavana akamirugũra jomwe nyuma ya jongi. Anthony Kathenya nĩ agũtarĩria. Lela injeru yokiri na ngwataniro kaunti ya Meru leo niambĩrĩte kujana matunda na Meru bamba kuguneka kwa makue. Bakiari nyuma ya kuthithia musemano na nene kirenki ya kurungamira miradi minini ya thirikari kiri urimi bulabo gutumira roji rwingi tayo Civac. Waziri wa urimi kaunti ya Meru Janar Gatangugi, ofisa munene wa urimi James Mutia na murungamiro wa miradi kaunti ya Meru Chad Kirinya Mureithi leo baluga miradi 24 ile baos 20 thoko 3 na muradi umwe kuthondeka barabara. Miradi ile yanenkirwa kandarathi mwaka wa 2024 na miradi no kuama nyuma ya sore balaba nenkagira kaunti ya Meru mbesa kweba na miradi no nyuma ya siasa ndo kukurumila kaunti ya Meru leo miradi no kathi na mbere kuthondekwa na kulekerwa. Kaunti ya Meru ikilombaga meri ingire kana 3 kulikire miradi no na ile latigire bime bire gutejanerwa na mbesa gusokwa na antobo bondo tukugwatanira into bira byatigiri nyuma bitithithitwe no ntubare tureja kugitirwa tugatigwa na into bingi muno bitithithitwe tugwitekariria abo bakaukia maguru nikenda project ikingwa bakethirwa bagutugitira ngugi ucionde tonto bo tutenderea kurira kiriro gya twikirathirire na Nandi katukugwirwa na ingocokia mkatho nuntu ba officers betu desk officer wetu Bwana Kirinya, our chief officer Mr. Mutia nuntu bwa ngugira baitite njege kuthithia documentation na ku make sure achore betu baba tutethagia Meru batireta Nandi bacokerete kinyegoro iturari na bangi twariunga miundene na bonde iba kugwirwa thirikari njeru nuntu Nandi gutigituma kiri Meru tukuwatira na PC kana eto project coordinator ona national na twangri project ya challenges chombe kuthirwa and the big challenge to ne contractors baba ina delays wakati contractor kuna kwa project lakini ya kwa site na tukuangri kwa those contractors na waziri wa bara family contractors tukana ground immediately on to project ita kuthira in the next 2 months ikomba egeta kingawa lakini tukoromba na twatanira na timu yothe tuongelo meri ingile meri 3 kenda project riti echomba kuthira ngui. Kulingana na ofisa munene wa urimi kaunti ya Meru James Mutia moronto ni gutigira utembesa no jiko ja Meru kola na miradi ondele kwa mite nego kwa molwa na kulekerwa kutokomba kwa nena munene na twatana utukethia witu kwatu kwa timbe chuto kwenda chiura cha Meru kwatu kwenda kuwa batwe agenda tu nene ikuona nguya chi ikuami tukombo ikuamura kenda anto beto ba Meru bombo tedoka bombo karabugo na iyo agenda turuare kwa Nairobi kumewazina bangite mobicengeta yato atakuliunga tokana tina tobetu tokaza na officers betu bathikaria nene kenda kwetha kwina urumwe na kwina ngwataniro ekuona batwe nene Meru tukumbo tedia tobetu na ndi turiuga batwe ni kazi bila kerere na niongo gitu kurita Meru kazi bila kerere tutikwenda kuringa gituma antu bange bagita ngugi. Kulingana na waziri wa urimi kaunti ya Meru Janar Gatangugi, gavana wa Meru Mutuma Ntwaithinkia akaonekana na matora ni kwa makue akirugule kuthondekwa kwa miradi ino na akinenganagira miradi elereketwe kiria kariba kaunti ya Meru na orwa bugatwigwa na u mashinani turi na his excellency the governor either tete ku commission project itira rikwambiria ira tureja gutigwa tutithithiritwe a commission na kuejana kiri contractors ira itawa ground breaking na agachoka akaeja na ira ithiri kire antu nontu kinya county government ni kirite Nandi support ku nene nikenda tukomba gurita kanyamo kanini gakuthagana biu tureteri bibingi kuma muji munene Nairobi. Mbita Anthony Rangi wa Kathenya.